like we expect, was a very hard game. Sudah saya perkirakan bahwa ini akan pertandingan yang berat. Was two teams that are in a difficult position. Saya dua tim dalam posisi yang sulit. So we know that will be a very hard and fight game. Kita tahu akan menjadi pertandingan yang berat dan pertandingan perlu yang fight. I think the two teams have a good organization during all the match. Saya pikir dua tim ini punya organisasi yang bagus dalam selama pertandingan berlangsung. And after the second half start raining too much, we have to adjust to the reality of the match. Babak kedua hujan sangat deras, oleh karena itu kita mencoba menyesuaikan dengan situasi. The game was not so well played, was more in fight in the set pieces. Jadi pertandingan tidak berjalan dengan bagus, cuman kita banyak melakukan fight, duel dan banyak set piece. So and we arrived to the goal. Dan kita bisa menciptakan gol. What give us 3 points? Dan itu memberi kita 3 poin. These 3 points that we are searching a long time. Jadi 3 poin yang sudah kita cari sudah sejak lama. So I have to say these points is for everyone, is for our supporters. Saya ini poin ini untuk semuanya, untuk supporter kita. And also for the management, coach, players who make a very hard job. Pemain semua melakukan pekerjaan. Everyone who support the team. Siapapun yang support di tim ini. So also congratulations to the opponent team. Saya juga mengucapkan selamat kepada tim lawan. Because also make a good game. Juga karena melakukan menjalankan pertandingan. Also fight for the 3 points. Dan juga fight untuk 3 poin. But that's it. Today we scored the goal. Dan di situasi ini kita bisa mencetakkan gol. And for us very important we get the 3 points, but also congratulations for the opponent team. Kita sudah mendapat 3 poin dan juga selamat kepada tim lawan. Terima kasih kepada panitia Madura. Saya baru pertama kali debut Liga 1. Saya dari U20. Saya mendapatkan berlatih sama senior. Saya lebih bangga, lebih tambah semangat latihan. Is what we speak before the match. Ini yang kita bicarakan sebelum pertandingan dimulai. We have to understand which the position we are in the moment, and it's correct. Kita harus tahu sadar bahwa di mana posisi kita berada. So all these games against the teams in the bottom of the table are very important. Jadi melawan tim yang ada di bawah klasemen itu sangat penting. Because we make the points and they cannot collect, so Jadi kita bisa menciptakan poin dan mereka tidak bisa. it's very important these wins. Ya, sangat penting kemenangan ini. Also the important not only for the table classification, but also because we come from a series of good games, but we not have the happiness of winning, and today happened. Jadi beberapa kali kita melakukan kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dari kemenangan, dan sekarang yang terjadi bisa kita dapatkan itu. But of course we have to keep working and be better for the next match. Dan mempersiapkan game selanjutnya.